Hai menaza ibet tinggi ilung tapen mene na mai pe ke zing kai sna mamai gumra sam news kederin sa chuna times biagane punganga radele toshiam area ge lisiki iben ke churaza anwi klak shama hange pathau ilang ra belisiki iklavia model residential school EMRS honorable minister Sri Awangbo new mine dren gai zening hero ga bizigne toshiam ge iklavia model residential school EMRS lingchura hange department official manai loge suite mene bam hange pilo ludele I policy ki ka rapetim deke kanang balay na honorable minister Sri Awangbo new mainai Sri TP Sangjewing former executive member the Manglong Autonomous District Council TADC ne druizening hereuze telew ga delay marasam po mene saze lesiki ka rabam hange department official ne pirowang beloge kulogo psuito mene ngopi zun ga delay zai kawang meze ka tew ka sak zai babam kulog mene ning hereuze telezun ga beze panui sui ize lesiki bam hang piloi luze te dai delay ze ka chewlei Tosham subdivision long regular sinama bo Tosham area student organization TASO ne zimai ke pe ke jing kai srok tak mai gen te mra da ke pechi ga raise Tosham padai na ramene sol kridu punira ta be tulia ga beta je ke je ke ting kumchang na za ka ma dai ge national highway fu hindi rame kata lai na kai nam be zai Tosham long ge manipur sokri ne ta toi bele na ka nam khamra sam re ke ga be TASO gu ku sarit kim bia ga ne tenso ga de lai ze padai na mata ge pechi ga de lai Pelam aneh naik kakek kusaret kiurzide mabone patau di betara meteu guys Iklavia Model Residential School EMRS Toshiam ge Iklavia Model Residential School EMRS project hange engineering team na department official ne ke pekyu jing ka chum ting kumchang na jang ka madai ge sak inspection pabampir hang tet se Toshiam headquarter ge policy ki ka rahang pabampi loilu ze te dai di be lesiki teleu chu rahang ge patau di beteu ga dele je ka chewle Toshiam area student organization TASO ne kusaret kiurzide Deputy Commissioner do to besam pe guys Deputy Commissioner office ne kanang manai pathodi betara me te guys Kastubar Gandhi Balika Vidyalaya KGBB New Mendiu ge bambe le megulistiki ge kateba ko gaza bambe mina kachimdu kateba ko hangsong ga dele kana election code of conduct zigene apo de ge mata te humbi ze bamri dele ze kchule ai rame pe gailu ze tasone democratic agitation jege ze keting kumchang na za kamada ge tetke rebeten so ga dele kchule sudu tasone sorkri gur ze te maboda ge Sakatinga raise Tosham subdivision lungge dichun to subetara me hasote hangra begudu television je to gai lo zarangai delei nalang besam to je Tosham area student organization ne pnuisu ibena ko to besam Sri Awangbo Nyumai Nobel Minister Government of Manipur Dr Angsim Dangsawa IAS Deputy Commissioner Sri TP Sangjewing former EM Tamanglong Autonomous District Council Sri N Abonpo Christopher MES Zonal Education Officer of Tamanglong ne apo doge ningting gi guys tatoy ga bizge ne ko to besam pe ga delay Zeliang Student Union Nagaland ne voters ramahangge pathau di besam sakatinga raise mati mak chawang rabe Nagaland urban body elections anui parent district ko pedena mahang te ze indigenous representative mi puibungane nagama te zalung ke mahang run ne apo municipal nai tong council election ge sapera phira ko leije sale marasam pomena ke keche hazungo ze de dambi hi press release ke Zeliang Student Union Nagaland rang chicha kaize punina numto le mati mak chawang rabe Nagaland urban body election ge Nagaland pedena mene mi pomi fighting ne anui gu right pe ke benai coupling be anui ku ne pi ket hange mi hange ki ge benai ka charang kang fui hangrin ne ningai mak le gu le je ka chele Zeliang Student Union Nagaland ne rang chicha kare je mati mak chawang rebe urban local body election ane dirty politics na policy ketu telung ra phima ku le jai Nagaland dei mirama bam gum mak pe je ne anui gu right nai anui nagama gu kaning be aspiration nai da mi pomi fighting ne telung zbam be ethical value ten sabse bam ku le jai rangai de le Zeliang Student Union Nagaland ne saje Naga Student Federation NSF ne rangchi chaka betin sabse bamgule aize Naga padena maduru ne apu urban body election ge sapera phero ko leije sabe tin sabse bamgule ize kchule Naga Student Federation ne saje Naga by birth not by adoption mirameza mina hangkyu chugai be hange makpe mi puibungane Naga ma tu zalung ke bahang run ne apu urban local body election ge sapera phegule ize Naga Student Federation ne sale India de go body pay Prime Minister Narendra Modi ne zimai ke pay kyu zing kai srong tak mai ge India de go body pay mera manai rating khai gui country be nu ne na tri ting khai pezina cyclone rimal
ting tung hi prenchi be hangze ting khai gu yong bi hi ge sokrina ka da balam ge sam he being samongze ting ti gu nai pi ka da wang be ta te review preparedness meeting tet ke de le apo review preparedness meeting ge India de gungum be de ge ning ting ge zabam bo Ministry of Home Affairs du apo na tri ting khai cyclone rimal India de ti to ka be ge mo pi gai zai ne kanang bara me ngo gai ze tun shani be tu ri chi ga ra hang murura me ngo ga ra hang ge raji pe gai de le Prime Minister Office India de go body pe Prime Minister lungbe ki 7 lok kalyan mark ke rating kai gui kan riben ne na treating kai bezine cyclone rima reviewed preparedness meeting that ke bi ge Prime Minister Narendra Modi ne National Disaster Relief Force NDRF India de milung be de ge rehizet chama bo team kreu ko na du West Bengal nam di ge deploy telung rahang rangai de le zai National Disaster Relief Force NDRF team ke tu Odisha ke ka gai zane ka da be team rama a standby pisin ge sapur rang rangai de le sale Indian Sorkri ne Zeme ke pe kyu jeng ka srok tak mai ge India de go spy pe Army Chief General Manoj Pandey pagu tenet kusarat ki ta pung bakak na mai ke pe kyu jeng roket ke loidara be kyu ket hange to siga ka dai de le sale Defense Ministry ne sa je ke pe kyu jeng ka srok tak mai ge appointment committee ne cabinet bosam he bin samra wang ka dui bi hi ge India de go spy pe Army Chief General Manoj Pandey pagu tenet kusarat ki ta pung bakak ke pe kyu jeng roket ke loidara be kyu ket hange to siga rai je Cheuke Zeme ka chang kusarit ki ge ta pungra to siga kadai delay je ka chuleng Japanese media na sa je North Korea de na Japan de du chigai lia je punui ke de na wang raben cheuke Zeme dai ting kum chang na ja ka ma dai ge satellite Zeme na ka telo be ting hu gi di ber ma tai ge telung ra ka be gi ra me satellite ka chi be lang hang ra to le je sale North Korea media na sa je apo satellite ting hu me lang hang ra ka kru be launch window ting na mi pui te sen ji main tak mai mu sum ge ne le chu je per ra be te ni kak hama main cheuke Zeme dai ka chang be let ku le je sale mara sam po me ne sa je North Korea de ne satellite Zeme na ka telo be ting hu ge gi di ber ma tai telung ra kai be gi ra me satellite ka chi be lang hang da jai Korean Peninsula na Philippine de duina lungwo di be de lu Luzon Island ge satellite go pa sa point ra me ko ke Zeme ki hing be pe do bui be danger zone bam de le je ka chule United States Japan na South Korea na North Korea de du rangai sirai je satellite ka chi be ting hu me lang hang ra ka telo be sauna lo palam ana ai je ka de re de di gu hing de UN resolution tu pang de le je sale Kadai rai dei didu kumtora ka dal mabo Hamas bu Health Ministry mi pumsa ira bedeuke ningting ge zabam bo ne na mai ke pe ke zin kai sna ma ma ting chu pet rai bi ge sa ze Israel de na ku hume lim hang ze kadai ke lim ka lu ze pok pe hre mru Palestine de gu ram writing pe mbya ga bambe rafanam di ge re ze ge ne pe ki blu solu se ki ge bambe hia ge kap kai ge ne mina hang re mi nge ki me to ze mi pui mina na point du tu chet ni le zai mina mi songa ma ka hazam de le ze sale Israeli spy me bonus saja punui gu hrem rona rafanam dige bambe Hamas gu buzui lungge kapto guys Hamas gu spy pe senior official kana panai jine Yasin Rabai nai Khalid Nagar du tu chet dele jaine Gaza pdeina me misonga ma kazam dele je saleng Pi guys ang kingani meleni du tu dele azina lungta pen me na magu mara sam news tuna times agene loigai dele